Arutani aya maugite aciari mari na itemi inene hari guteithia ciana ciao gwitungira na kwandika ng'ano na marebeta makiria ihinda ta riri mari micii. Arutani Agnes Wahome na murunawe Caroline Wandera kuma thukuru wa muthingi wa Nyandarua Boarding maugite gwika uu guteithagia arutwo kunyotera guthoma mabuku matiganite niguo kugia na umenyo makiria wa maundu ngurani, gutaukwo ni rũthiomi o ũndũ ũmwe na kwaramia mwĩcirĩrie na muonere wao wa maundu. Kwa wazazi ni jukumu letu tuwaelekeze kila wakati, na wanapotuitisha kitu ambayo ni ya kimasomo tukue wa kwanza, hata kushinda walimu tuwe wa kwanza, tukue kipaumbele ya kuwapea zile vitu wanahitaji wakati wa kusoma. Kwandika ni kuonania uria meciria maku ureciria, koguo hindi iria arahota kwabanga ideas in composition writing, nginya mathomo-ini make akoragwo akihota gubanga wandiki wake na ideas ciake hindi iria araihuria ciuria. Koguo composition na insha no cihote guthima kiwango kia mwana mwiciririe wake thiini wa githomo giake. Inaathiri katika kuongea, katika matokeo ya mtihani. Matokeo ya mtihani upande wa Kiswahili kidogo yanakuwa chini kwa sababu lugha pia ni hawaandiki vizuri. Wanaweza kuwa wameathirika na lugha ya mama ama na sheng. Na pia wanatumia Kiingereza sana. Unapata mambo andike insha kisha wengine wanaandika insha kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Maritie mari thukuru-ini uyu wa Nyandarua Boarding thutha wa arutwo eri kuma thukuru-ini uyu kuhotana kihitahitano-ini gia kwandika ng'ano cia gwitungira na marebeta maria mathaganitio ni tabarira ya Newspaper in Education na muoroto wa guteithĩrĩria arutwo guthoma na kwandika ng'ano cia gwitungira. Uhoro ucio wa kwandika ni uteithagia ciana gukorwo ciri creative, tondu ciana nyingi ni undu wa gukorwo watch movie a lot of time ni ciremetwo ni kuhota ku apply real life situation in the writing, no hindi iria ciana cia keep on practicing cigakorwo encourage creativity ya gukorwo cigiciria maundu na njira ndikiru makiria. Kila siku tunawapa hiyo motisha wajaribu kusoma vitabu, kwa sababu wakiwa na uzoefu wa kusoma vitabu angalau wataweza kujua lugha na watatumia lugha hiyo katika uandishi. Wazazi sisi tunaachia walimu, tunafikiria kazi hiyo ya kusoma ni ya walimu peke yake, lakini sisi pia tuko na uzito na tuko na uwezo kwanza ya kuwapea motisha. Ahotani a gicindano giki mehotanĩire mbeca baribari na angĩ makarĩhĩrwo bithi ya thukuru ya mwaka ũkĩte. Ngiribota Inooro TV kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.